Manya bwachinyi uduke baku epargne. Banga numpinjeu. Kuinjiji malapa. Niyenze la misangu nye misangu. Muntu yosu ujini bwalu kampanta bakwenza muzo. Kaji, eyengo mwekane ujini malu wakwenza kuhita bakwawu. Ne mukanda wenda wa kesi, ne kalkulatrice kubianza wenza kontu wa mubutiki. Anyima hakubuisha bintu bya kuhanisha mubutiki, ne kufutanzu bumuina wa butike ne majituma kwabu, eyenga kushala ne benefice wa bonyi, kwa mpila ibayenda. Bonso bijikumulani babwesha makuta bunyi munzu. Kimba sone bivo bifikila mwena mutumbabu, biajishija makuta munzu bu bifikila habu. Enga kuvuluka bifo mulongo. Vivo yambase, mbimpa kulamisha makuta, kunzu wajilamisha makuta ujumanyika kuji Bank Central wa Kongo. Ujinicha kwenda kana zubu ya jilamisha makuta, ijihabu ipinabu, wakusungula ujini makondisyon mimi. Malaba, enga kuhita kunzubu inai ya jilamisha makuta. Jilolo mutuba somba mujiku ngiga jilo hii kuba londela malu anzubu wajilamisha makuta mishilangana panyima papo kuigila mujiku bobo kusungula bank yetu disambombo mutuba somba kumbelo mutombo ne feza bachivo bana bakesa ne bahatuka ne baleji jiku kudijima munzubu wajilamisha makuta kukangula bu muntu yosu kontu wenda matondo ne yenga nibekela balondela kontu uvo bakangula bu projet ya mujiku jiku jijima mpinjeo jikamu sekirite mwimba mbwalu balamisha makuta munzu wajilamisha makuta ujumanyika kuji Bank Central wa Kongo ujine jisanka jakumuna ne mumatuku makesa baba kumbasha ma projet yabo nanga jisumbalo hangu baleji bakaba jimulani bana babu bapichi kwa bukunzubu mbasa nkuluka bakufika habwihi ne ma objectif jiku kwa hatuka munzu wajilamisha makuta yetu ne kwa lukila kumbe kumbaja chena bwalu chajilamisha ne umanya bwachini ujulamisha tangila bunyikai buji makuta ya uluseka mchikondu ne banga mpinje hukuinjiji malaba lamisha mwaba mwimpa ujimumanyika kuji Bank Central wa Kongo. Ewu mukenji mufila kuji FPM kujumvuangana nyi visa. Kwikale ni mushindu mwimpa wajenzela makuta wa matuku alwalwa.